Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. I will see for Mama Obibia Aquaba Sunko Ede Eba Too Much GH so Gano Wahala Jumedi and Ebre Asusamo Son for Muniaba Epiasikapa and so Mede Ebe Somo. Now I was here for I was here and someone dear. I was here for Esawani and Sessa Yaka Ede Echum Segano Wahala dear. Minya just see that I just say and some no dear could deep. I want you bura. Train a day eba Emma won so dear so evening. Now 31st night said them a kayeno will be a season. My queer for one season, one more year a cocoa, one more beer brew, one more million toast, more beer when the season will be in a bra, a was a own beer, any a bread, a was a wood champ. Sounds soon a banner a soft for more one season. One more elbow, and your ma, one more no, Ebusia for Nina 31st night, and a one more do one more Edgeman as 31st night, and a one season, Eba. Now Nina 31st, no, and no energy and come shem, and it's what you want to cook ye dear chum, woman be shooting now, Eddie Ebu a year up no so many pa, and a gun of one, and said, ya, di a year software, I want woman who say, me. And no aye day ekasa. Now I was for your cocoa piemo our Glorious Wave Chapel Church International. I am Papa Prophet Emmanuel Bedu Kobi and Eda Anua and Semnidium. War brew a year bebre so say yeah and for one by attack a year Americans Nina what the two jack. A biemu and susono economia beye no ho komsi komsa ni nyina so wo de tuja biemu so yare fofram bebo aba wo mayi mu a ni nyina ne mfiti ase be free China betere ede akwa Europe ne de keka ho ya Prophet Emmanuel Bedu Kobi ede tuja na abusuafo there was also kan ya enu de wotimi si ni pi ebo edi ede kan a che se na do na ka se we die wo ka ede a hype wo mo na susu nipa ba ko a wo bo ni din efra mu na no ase etwitwa ede agye no a no ntina ase do na ye na agye so wo mo agye no edi ne se wo osinyame eya kire no se ye politicians bi ene asofo bi plot against asofo miensa ewo man Ghana emu awo no Prophet Emmanuel Bedu Kobi waka hu ena ebiemu so prophet ye Nigel Gazi and so oda ye prophetic hill chapel anu eka hu ena ebiemu so ye papa Bishop Charles Ajin Asare awo no so either ye Perez Chapel International anu eka hu wosisa ye asofo miensa wabo wo mo edi awo no waka hu politicians and asofo binom sigina ya chese ye Land Cruiser mu na chese wo mo etia wo mo esusu se giant so on be attack eye wo mo na abusuafo asofo panyi a wo kan wo anu ti Ghana fo adwan yo mo ntanta wo mo anu nti wo mo hu ni se wo mo nje ya papa Prophet Emmanuel Bedu Kobi ni komhye no ndi na ni revelation ndi ya papa Bishop Charles Ajin Asare awodi ni dim ebebe for woza so mo ni se Nigel Gazi ene wo no Prophet Emmanuel Bedu Kobi de wo mo komhye den ka mo mfa enye ba bia da ana se nka yo mo mienu na attack ne bom so anka mo mfa ho ko mo krampo be bom pa yes attack no embra wo mo so sanse 2020 December 7th about one predictions I want predict yeah ni nyina ebie ni wonu ma ebe mu na enti se attack airborne so den ke bi se oye dey eba na so ya papa Bishop Charles Ajin Asare wono enya de so oba abonte be ka se MPP be wini ana NDC ne be wini ana so odi eye percentage bi mpo etu eye edwa enti ni dina wodi aka ho no eno na ase ama wo mo hu ne se ne nkomhye no wo mo engineer bi a wo ba bom paye ede ama no nanka eka no nko ade aka ka wo mo mienu Nigel Gazi ene wo no eye Emmanuel Bedu Kobi dia anka nya de se wo mo betie ne nkomhye no ne etie ne echesa so wo mo hu ne se wo mo do mo ya asofo a
Any kwan kurampo senko womo wo memu anase yebo womo din eka se womo eye de nyame ana musifo because womo gunyame eni mu ase womo egunyame din no fim womo manyame din no kurampo e kwa yesi tumi enim sense ba ko sori adase yes the Lord so ye hu de nyame abasa e woni nsemu etiem ena wono eye prophet man Bedu Kobi wono so wo kan eye nyame asem anase wono so ba bontiam wodi nyame ensem ena eba enso ye hu eye ni tumi na ho odin a ewo ensem a wo mo eka ni nanso eba ye papa Bishop Charles Agina Sare e den wo kasa na nsem ni bi wo hot mu se we die wa kan nyame adwen na nyame ho odin na basa edi eye etwentie no ena ama wo mo adwan yo mo ntanta se we die womo ebetie na ne empire bi wo hono ma womo bebo e de age womo afim sake of ye papa Bishop Charles Agina Sarinti e na womo ebebo sa ye empire eno na ebinum nso ekasa we wo kan ne sa keke wo de ye papa Charles Agina Sari edi abam se de ebeya Ghana for ebegina die ezanso wo nim se wo mienu ono ene na jigezi do magwo mu fi e wo mayimu eti bi die ni wonu ma wo mo kan ye beti nto mo pepenyin pa bi na ka wo de na fore no ene atese wanya ye papa Charles Agina Sari ono so akwa yesem wo kan wo mo kakra eba na manyesem mu ni eya so kan wo mo kakra enu nti ena wo kan anaso wo de sansa no betu jwa se de be ya ye be bo mpa ye twitwaje wo mu nanso nya de se ye beti omo bebo mpa ye dia mo moda se eyampa se eyamanyosem ena asofo obinum eka ho no mo pese wo mu gu omu fia eye because of omu nyuma boni a wo mu edi no wo mayi emu no enu nti ena ama ye ataka wonu wahunu no ebeba eye wo mu so enti wonu de dodo na se wo mu nyi ye papa Bishop Charles Agina Sari edi emfimu na wo mo enka wo mo asemisa so mo fro so mo di di bata hu na no na ebema Ghana fo ehu wo mo body a ene ade se wo mo beye de biara eda na ebusuafo ye di esien wutie ye papa na nsem a wo de atu eye edwa then and obetimi aka fa ho wudi di say wo the Bishop Charles Agina Sari di be for mo say de be ya Ghana fo be hu wo mo mienu mobo na ya bo mpa ye dia mo anase ye nyame adwen ana de ensusu ya ekoso ena wo da na de say de be ya Ghana fo yesu ye be hu ne be ma ye mpa bo mu aye dia na fo de ntwa wo fan se bi mu ebra too much in the comment section like the videos na share or all the social media platform media e de critical